Pozdrav svima, ja sam Ena i dobrodošli na moj kanal poslije dugo vremena, ali da. Ok, danas sam dobre volje i da... Uglavnom, da, dobrodošli na moj kanal poslije dugo vremena. Sada snimam 15 stvari koje možete raditi kad ste kod kuće u karanteni praktički. Zbog ove cijele situacije što se događa, nažalost. Pa da, možemo video. Prva stvar je pospremiti sobu. Mislim da je to zapravo jako dobro da malo pospremite mjesto na kojem ćete malo više boraviti možda nego inače, da se osjećate ugodnije, ljepše, čišće, jer ćete je očistiti. Tako da mislim da je to jako dobra ideja. Ne zahtjeva jako puno truda, bar što se sobe tiče. Druga ideja je gledanje filmova ili serija. Sa filmovima baš nisam jaka, ne gledam ih baš tak često. Sa serijom mogu i preporučiti neke ako želite pogledati za ideju. Osim ovih najpoznatijih Teen Wolf, 30 Reasons Why, Stranger Things koje su jako poznate. Ja sam još pogledala Lost in Space što je jako dobra serija. Sam naziv govori događa se u svemiru. Tako da, ako volite takve neke stvari, znanstvena fantastika i to. Znači imamo The 100, Shadowhunters, Lost in Space, trenutno gledam The Umbrella Academy i čini mi se dosta dobra, negdje na polovici sam, tako da ne mogu ništa još reći, ali sad se čini dobra. Na početku možda malo kao dosadnjikavo da će biti, ali sad mi je jako dobra. Tako da, ovo su neke preporuke ako želite pogledati koju seriju slobodno. Treća stvar, kuhati. Možete kuhati ono što već znate ili kuhati nešto novo vidjeti na internetu i naučiti neki recept i to pokušati napraviti. I mislim da je to jako dobra ideja, ali i korisna, jako korisna, tako da zašto ne probati? Četvrta stvar, naučiti plesati. To mogu biti plesovi sa TikToka, što su jako popularni u zadnje vrijeme. Mogu biti plesovi, mi smo čak u školi plesali na zadnjem satu, predobro, doslovno neke poznate pjesme koje znate i imaju te tutoriale. Otići i naučiti neke korake, plesove, jako je zabavno i meni je jako zabavno to bilo, pogotovo ako radite sa više ljudi, sa više prijatelja ljudi oko sebe, pa jako je zabavno i brzo prođe vrijeme, garantiram, brzo prođe vrijeme. Peta stvar, družiti se sa prijateljima. Dobro, zbog ove sad situacije kakva je, kao nije preporučljivo se družiti, ali možete uzeti neku manju skupinu prijatelja. Šesto su, ja ne znam kako se to zove, misaone igre ili igre za mozak, ne znam kako bi to prevala sa engleskog, tako da uglavnom mislim na one sudoku, križaljke, što zapravo može biti dosta zanimljivo. Sedma stvar, vožnja biciklom, vožnja skejtom, ako se želite rolati, sve što god volite, znate, zašto ne malo uhvatiti zraka i provesti dobro vrijeme. Ova ideja nije više preporučljiva i realno se ne smijeću sad zapravo zbog tih stvari, ali dok sam ja snimala video se smijalo još i slobodno kretati i mi smo smislili da svi mogu ići van i to, ali sad trenutno bar u Hrvatskoj preporučuju da se ne ide van bez veze, tako da ovo ću nemojte se sad zanemariti. Smo gledati izlazak ili zalazak sunca, meni je to predobro. Iako zapravo većinom gledam zalazak sunca, nisam ta osoba koja će jako rano ujutro ustati i gledati izlazak, ali ni to nije loša ideja. Broj 9, čitati knjigu.
Da, knjige mogu biti zabavne, ne moraju biti samo dosadne kao one koje nam zadaju u školi. Bez uvrede. Mislim, uvijek se može naći neka dobra knjiga sa nekom dobrom temom, ne mora ni nužno teme biti uvijek jedne te iste, možete... Ima jako puno knjiga i jako puno tema, tako da mislim da za svakog ima nešto. 10. Istraživati nešto ili naučiti nešto, pratiti neku osobu, pratiti tipa ovo što se sad događa sa ovim virusom, malo se informirati što, kako, gdje ili nešto drugo što vas zanima o nekome, nečemu. Mislim da je to fora ako želite nešto znati. 11. je hobi. Možete se naći neki novi hobi ili radite onaj stari hobi od prije koji već imate, a niste stigli u zadnje vrijeme ga raditi pa ga možete sad opet. 12. posložiti ormar. Ono prvo je bilo pospremiti sobu, mislila sam na sve, a ovo je posložiti ormar. Da vidite zapravo što imate sve, što ćete nositi, što nećete više nositi, tako da ga lijepo posložite i da ima neki red, ima mjesta. Tako da kad se opet otvore trgovački centri da možete opet kupiti nešto novo. 13. je učiti trikove. Da, ne mora biti samo trikovi s kartama, možete učiti trikove, ne znam, na biciklu, na skateboardu. 14. slušati pjesme, možete naći neki novi band, nekog novog izvođača. Jednostavno možete podignuti nekako svoje raspoloženje s pjesmom i to ja radim jako često, tako da mislim da to uopće nije loša stvar, a možete imati mini koncert neki ili nešto, tako da možete slušati pjesme, a raditi nešto 10. i jako zapravo fora. 15. i zadnja stvar za ovaj video je planiranje budućnosti. Hoćete li vi planirati samo za sutra, hoćete planirati za cijeli tjedan, cijeli mjesec. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, nadam se da sam vam dala ideje neka što možete raditi. Subscribe-ajte se na kanal, pretplatite se za još videa. Čuvajte se, pazite se i to je to do sljedećeg puta. Peace!